Uthokoze isikhundla uSpeaker weParliament uNosiviwe Mapisa-Nqakula. The state she's in terms of physical injuries, she's ready to go home to can be reunited with the community. Uphumile esibhedlela wabe wabuyela elizweni lekhaya umntwana weBotswana ekunguye yedwa usinde engozini ebulele abantu abama-45 eLimpopo nabaya enkonzweni yegodi. Kwaba kuhle ukuhlanganiswa zindaba godi ku-SABC 1 ngelimi lesiNdebele. Lotshani emakhaya. Zifika ngendunja incazana indaba zokuthi uSpeaker weParliament uNosiviwe Mapisa-Nqakula uthokoze isikhundla. Istatement esiphume ngemva kwamadina nje bona uthethe isiqundo sokuchita esikhundleni sakhe ukwenzela bona iphenyo lirage kuhle. Zivele ngestatement esiphumileko indaba zokuthi uSpeaker weParliament uNosiviwe Mapisa-Nqakula uyasichiya lesi sikhundla. Uthi uthumele incwadi yokuthokoza umsebenzi kumjaphethe kaSpeaker weParliament uLichisa Tsinoli. Uthi uthethe isiqundo ngokusicabangisisa kuhle kobanyana anikele isikhathi eseneleko kileli phenyo elenziwako ngaye. Uthe ukuthokoza kwakhe akutsho ukuthi uvuma umlando ngensolo nezwangobatsho ezwakala ngaye. Uthi ukuthokoza kwakhe ukwenzela ukuphakamisa isithunzi seParliament nekhotho yezomthethosisekelo nabantu beSouth Africa nje yokana. Uthe kuza ukuthi angafumana isikhathi eseneleko nesifaneleko aphendule ngalezwangobatsho ezwakala ngaye. Indaba le ngokuzeleko sewuzayilandela kubalingani bethu bendaba zesiZulu abazoselama ngesimbi yekhomba khona lapha ku-SABC 1. Umntazinyana weminyaka ebunane ubudala osinde engozini yebhesi ebulela abantu abama-45 beBotswana eLimpopo ubuyele ekhaya beBotswana namhlanje. Umntwana lo ukhutshwe esibhedlela seMokopane ekuseni wakhanjiswa nonina ngesiphaphamtshini edolweni lemphaphamtshini OR Tambo International Airport. Ikhambo lalomntwana lokuza lapha eSouth Africa bekulikhambo lokuya esondweni akakho bekazi ukuthi uyobuyela ekhaya sele ayedwa asebujameni obufana nalobu. Isarare abaningi nanje indaba yokusinda komntwana lo engozini embi kangaka. Ingozi le yenzeke ngesikhathi amakholwa asuka eBotswana eza lapha eSouth Africa eLimpopo esondweni leZCC lakwa St Engenasi. Kukholwa bona ibhesi iphazamisekile yayokhalakatheka ngemahaheni. Bomnyango wezempilo eLimpopo bebakhona namhlanje nakukhutshwa umntwana lo esibhedlela sele akhamba nonina ayokubamba isiphaphamtshini esimbuyisela elizweni lekhabo. What we can indicate is that she's in good health, she's in good spirit, she can walk on her own. However, like any other person who has just survived that those physical injuries, it's not yet easy for her to can walk for a long distance because she still has got bandages all over the body. Kusesenjalo nendumbe ezibunane zabantu abama-45 ababhubhelekile ingozi eyibanga amahlo sezilungele ukubuyiselwa eBotswana. Kutsho usomkhandlu wezempilo eLimpopo uDr Phuphi Mathuba uthe baqedile ukuhlola indumbezo. uDr Mathuba uthe nje sebathomile ukuhlola lezi ezinye eziseleko ezithe khulu. Uthi bazokusebenzisa ikambiso yesayensi ukuthatha inhlavu emzimbeni yabo ukutholisisa kuhle ukuthi babobani. Isifunda seGauteng, KwaZulu-Natal, Free State kunye neTjingalanga Kapa zimfunda ezinobukirikitshane khulu elizweni. Lokhu kuvezwe mbiko waqobe eminyaka wehlandla le-12 wehlangano eluse ubukhohlakala emphakathini iCorruption Watch. Umbiko lo uveze ubuholo obumbi nokungaziphenduleli njengezinto ezibangela ubukirikitshane nokungasathenjwa kwakahulumende emphakathi. Inhlangano le ibuyekeze inqonqoyilwe ezizinkulungwane ezima-46 zezwangobatsho yobukirikitshane elizweni. Ukuphatha budlabha, ukukhwabanisa, ukufumbathisa kunye nokuthenga nokuthengiswa kwempahla ngobukirikitshane ngezinye zezenzo zobukirikitshane ezenzeka kurhulumente. Kodwa njengoba abantu benza izenzo zobukhohlakali bavama ukungathwesa umlando, umphakathi ugcina ucabanga bona labo benza ubukhohlakali bayaliswa. Some of the issues have been that, in trying to strengthen the NPA, there are difficulties regarding capacity, resourcing, and also some of the skills
that is needed to deal with sophisticated crimes regarding organized crime and corruption on a grand scale. So, and this is what we've been seeing, you know, it leads to distrust. Ihlangano le iveze nokuthwenyeka ngokwehla kwezinga ledemocracy eminyakeni ema-30 edlulileko ithi ukukhamba buthaka kokusetshenziswa kwemiphakamiso zombiko wekomishini kazondo nokuriyada kahulumende ekuqaleni imiraro le ubangela umphakathi ubone ngasuthi akekho nendaba. More and more South Africans are not trusting officials, particularly politicians. Umbiko lo wamakhasi ama-46 uqale imikhakha ehlukahlukeneyo kahulumende efaka hlangana uhulumende wemakhaya ukuthunjwa kwelawulo lombuso nokumayina ngokungasisemthethweni. Ihlangano yepolitiki umkhonto wesizwe ethiyelelwe ngephiko lalokhu lamajoni we-ANC yihlangano yamva nje ukuheruka ehlanganweni ebusako. I-COPE yasungulwa ngo-2008 kwathi i-PAC yasungulwa ngo-1956. Inhlangano eziheruke ku-ANC zasungulwa amalunga ekhabe anganeliseki ku-ANC ekhabe angavumelani neminqopho yemigomo ye-ANC. Ake siqalele ikhambo le-ANC nenhlangano eziheruke kiyo. Iyalulubeza indaba yekhambo leSouth Africa lekululekweni. Isihloko sekhambo lekululekweni kwaba kuvula umlomo kwazo zonke inhlangano zepolitiki nokuchaphulula zonke imbotsho zepolitiki. uNelson Mandela ku-ANC waba lithoyo lesiphakamiso sekululeko. Lokho kwagcina kudosela ekhethweni lokuthoma lentando yeningi ngomhla ka-27 kusihlabantangana ngo-1994 lapho uNelson Mandela oselaziyela kuboyisemkhulu aba ngumengameli wokuthoma ngaphasi kwentando yeningi. Kwakhambe kuba nenitshitshile emnqopheni wokuchaphulula ilizwe wapheze wachiphirika ngesikhathi kuheruka ihlangano yokuthoma i-Pan Africanist Congress of Azania yasungulwa ngo-1959. Ngemva kwesikhathi sebandlululo ngo-1996 kwayibuyelela lokho godi i-ANC uBantu Holomiso waqothwako wasungula i-UDM naye yangwathi abalandeli be-ANC ekhethweni lango-1999. Kube khona nokuhlukana ngaphakathi kwehlangano leyo okuthome ngo-2007 econferensini yelizwe lonke ePolokwane. Iconference kwaphalisana kakhulu kiyo le yabonakala njengesitiki sombango kaJacob Zuma noThabo Mbeki lapho uZuma athumba khona. Kodwa lokho kwaba nomthelelo omumbi ehlanganweni le. Lokho kwagcina kudosela ekusungulweni kweCOPE ngo-2008 ekuyihlangano yesibili yaheruka kwe-ANC ngemva kwe-PAC. Kodwa khange ziphelele lapho ezibuhlungu epolitikini ye-ANC. Ngemva kokuxothwa komholo welusha lehlangano leyo wayevutha amalangabo uJulius Malema ngo-2013 naye waragela phambili wasungula yakhe ihlangano ye-EFF nomngane wakhe omkhulu Floyd Shivambu. Selichitele khulu ikhetho lehlandla lekhomba ngaphasi kwentando yeningi. Nasenye kodwa ihlanganetsha MK eherukileke isunguliwe. Mva nje umholo wehlanganetsha lengu mengameli walokho we-ANC uJacob Zuma. Njenganyana kusungulwe iCOPE nazo lezi ndaba zehli kamnandi kabaningi bekodwa ihlangane busako ayikuthatheli phasi lokhu. Umbango lapha libize lithi umkhonto wesizwe libuye libe libizo lephiko lamajoni walokho we-ANC elaphatla jwako elinomlando unothileko ehlanganweni le. Iphiko lelutsha le-ANC lihlabe umongameli walokho uJacob Zuma bona akunanto eyazisakwe akhe ayenzako nakasisengumengameli welizwe. Unobhalazo mbelele we-ANC Youth League umuntu woxolo ngudle uthi ngesikhathi uZuma ngumengameli kube nomonakalo omningi odlula okuhle. Iphiko lelithi amaSouth Africa akakhumbule abe azibuze ngalokhu okwenzekileko uZuma nakasisengumengameli. Angaphandlwa ngilokhu okuchiwo ihlangano i-MK Party. Which future can be led by a 80-plus-year-old? Isukile ilutsha le-ANC livikile i-ANC ephosana ngamagama nomengamelayo waphambili uJacob Zuma. Unobhalazo mbelele wephikweni umuntu woxolo ngudle uthi uZuma wenza umonakalo omningi ehlanganweni le kunabanye bomengameli waphambili. uZuma uthi ufuna ukudefend i-ANC. Mara umuntu uyidefenda kanjani i-ANC kodwa he has put it in more trouble than any other president that has ever led the ANC. I-ANC Youth League ihlongoza bona uZuma usetshenziswa zenhlangano ezihlolako zakwamanye amazwe. We wonder whether President Zuma is not captured by the foreign intelligence units in order to
subvert the democratic gains of this country. Nakaqathanisa umengameli we-ANC uNgudlu uthi ngesikhathi sikaZuma ilizwe le-ANC zehla isithunzi emazweni ngamazwe. We've been asking ourselves about the role of President Zuma in the life of the ANC in South Africa, and we are seeing negatives rather than the positives. Iphiko lithi ilutsha kufanele litohiswe ngilabo abafuna ilizwe lingaphumeleli. Ihlangano yezepolitiki Rise Mzansi ithi ineqhinga lokulekelela abomma abazikhulisela abantwana abanganabasizi kanti ithi izokusiza nabantu abatsha ikhuphe nomphakathi emhlagweni. Umholi wehlangano le uSongeza Uzibi bekakhuluma nezakhamuzi kamaqhekeza enkomazi eMpumalanga. Sekusela amalanga ngaphasi kwamachumi asithandathu ngaphambi kwekhetho lenarha nemfunda. iRise Mzansi isehlelweni lokukhibelela. Ngileli hlandla ikhambele endaweni esemakhaya enkomazi. Ifike yahlangabezwa izakhamuzi ezilila ngezenzelo zomphakathi. Hlangana kunabomma abazikhulisela abantwana babo. Bathi bafuna okungcono kuhulumende. Lo baba washona angihola impesheni ngithola 350. Kulo 350 esikoleni nginemntwana ofunda grade 12. Hlala eMzansi evenile nami ngiyavota iminyaka neminyaka. Akunasikhalazo sokuthi basonzele kithi ukuthi njengesimo lesibonakala ukuthi ungumake awunababe. Umholi weRise Mzansi ubathembise ukuthi ihlangano yakhe inamahlelo azisako ehelweni lenjamiso zayo. Izokuqindeliswa umthelo kibomma abazikhulisela abantwana ngaphandle kwesizo abalitholayo. Ikhuphule nemali yesibonelelo sabantwana. Iphasise nendleko zokondliwa kwabantwana. Ekuzintshijilo ezikulu. Umuntu ojongene nabantwana bomfowabo okanye abakadade wabo abangabantwana bakhe abafumana incedo kuhulumende abafumana incedo kwipolisi yaseSouth Africa. Izinto ezinjalo zibalekile. Ihlangano le ithi namalunga angaphezulu kwenkulungwane ezima-53 esifundeni lesi be inethemba lokuthi azokwanda amalunga wayo ngaphambi komhla wekhetho. Ikomiti yezobulungiswa nokuhlengwa kwesimilo isivumile isiphakamiso sombiko wokugcina wokuqeda ikambiso yokukhethwa kwesekela elitsha lomvikelo womphakathi. Iqela le-DA lifuna ukuba lengxelo ibonise isikhalazo salo sokuthatha inxaxheba kukaMkhwebane koludliwano-ndlebe. Ukwaleka lifuna ibonise ukuba eli qela laqhubekeka kuphela phantsi koqhankqalazo. It's very obvious that the ANC has forgotten how they argued passionately for the matter to proceed on the last occasion, how they refused to listen to the advice that we gave them. And as a matter of interest, it was only the DA who raised this issue. No one in the ANC raised it. Oku kubangele ukuba kutyholwane ngokutyhala ezopolitiko endaweni yomsebenzi wekomiti. Iqela le-ANC lityhole i-DA ngokuba nguzungu lichele. They have raised the issue. As a committee, we worked on the issue and we agreed that we are, like as we always do, moving as a committee. So now this is just like as if it's elevating them to a certain level. Members of the DA in the first closed session, even though they knew about these issues around Advocate Mkhwebane, said nothing. And you know why? Because there was no media gallery in that closed session. Lo yamkelwe ngevoti kuba iqela le-DA belikhaba iza kuthunyelwa kwi-National Assembly ukuba yamkelwe. Tingilulama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Nasibuya entolo. The staff room is leaking and most of classes are not financially stable. Ababelethi bajamise isikolo balila ngokwakhelwa isikolo esingcono eMpumalanga. Iindaba zisaraga lapha kanti uyazithola ku YouTube, SABC Plus na ku Facebook. Asirage nazo. Ababelethi babafundi beShishila Primary School ePinari eMpumalanga bangenele umtshagalo ngaphandle kwesikolo bathi bafuna umnyango wezefundo ubakhele isikole esisebujameni obuhle.
Ababelethi namalungu omphakathi basilingeke baqeda ichukela. Namhlanje bekufanele ngabe kube lilanga lokthoma lethemu yesibili esikolweni, kodwa nakugcine kuchakalwa. Kanti ifuyo ibonakala izibusisa ngemasangweni wesikolo njengoba nakuwe itrata. Ababelethi basilingeke baqeda ichukela. We therefore ask the Department of Education led by the MEC Bonakele Machuka to come here as soon as possible to tell us at what time are they going to install the fence, at what time they are going to install or renovate the classes. The staff room is leaking and most of classes are not financially stable. Isikolo esisakhiwa ngabo 1980 umkhandlu wengameli isikolo uthi ulengile ukulungisa kodwa kwabhala. Most of our schools in our area has been renovated, but ours has been left behind. Umnyango wezifundo esifundeni esuthi kunamahlelo akhona okuqalana nenhlilo zababelethi. So umnyango siyawazi ama-infrastructure challenges alapha eShishila Primary School, kungako lesikolo siyingcenye yesikolo esifakwe lapha ku-priority list yango-2025-2026 yokuthi kubhidlizwe amagumbi amabili, sakha amagumbi amane yokufundela. Kanti ababelethi bafunga ukuragela phambili ngomchakalo nangenhlilo zabo zingalalelwa. Nasi saphethe zefundo abatshayeli benthuthi zabafundi eTshingalanga eTheku KwaZulu-Natal bakateleleke bona baqhatsha abogadi abazijameleko ngemva kwezango batsho yokuthuselwa zinqhema zamamafiya. Inqhemezo batsho zifuna imali qobe nyanga. Njengoba kulindeleke ukuthi izikole zivule bahambisa izingane esikoleni bathi basabela izimpilo zabo kanye nezezingane kulandela ukusatshiswa yiqembu lemgulukudu. Bafuna ukhokhelwa R400 njalo ngenyanga ngemoto ngayinye. Inhlangano yamatekisi ithi amalungu abo awasazizwa ephephile. So manje banesikhalazo sokuthi sihlalo sokwazi kanjani sisicontroller la association bese ukhokha imali futhi kwezinye indawo esengqeni. Asifikelekile nje ngamanje. Ngichathe futhi lencwadi ngishove ke umphathi station. Bese ngiyamthethe ngizocela lento umphathi station silungise. Kungakavulwi ikole. Kuthi qamba kuvule ikole ngomhla ka3 sesiyibona isilungisa kanjani. Avuma umphathi station ukuthi hayi sokwazi ukuyilungisa lento. Umphathi station mase ngimkhumbuza umuntu seselive. Inhlangano ithi uma kungenziwa lutho ukuvimba lamaqembu ezigebengu lokhu kungase kuphazamise abafundi noma kudlule nemphefumulo. Kulile ukuthi sekuzophazamisa ukusebenza ngokuvulwa izikole asazi ukuthi kuzokwenzakalani ingane ezohanjiswa kanjani siya ezikoleni since kwakade kukhulumeke kanje. Umnyango wamaphoyisa nowezemfundo awukaphenduli ngalolu daba. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Ekhasini lethu le-Facebook sibuze ngayo le ndaba yenkolo. Nakumbono wakho uyalandela mbukeli. Amaphoyisa wangenelele abantu sebalele sakhulu nje abantu nabathi bazamela ukurotha bona bayabamunga awa bukudlalwa ngabantu phela bonke asonke silambisa sebenza sithuthi ingane zethu esikolweni hayi ngeke phela hayi kubi ngempela kubi futhi sengathi kudlalwa ngomalume impela lapha ngathi nabo bezizamela nje ukuthi bazamela abantu ababo kanye nemindeni yabo ukuthi bayondle. Awu amkhashimusa impilo zabantwana bethu sisengozini la. Manje nanoma bakafaka ama-security musibangalo endleleni badubulana nebantwana bethu bona awu abantu bekosi akubeni nepeace eSouth Africa akubeni nepeace bantu bekosi. Uma omalume bethi badinga onogada lokho kuchaza ukuthi imali ezokhishwa abazali izonyuka. Uyabona inkinga efana nale ifuna ngathi amapholisa angangenelela begoda abomalume nabomani laba ababhalise ngale ku traffic department ukuthi balayisha abantwana bazokhona nabo ukuthi bavikeleke. Umbono ngeumbukeli SABC ayizukuthwesa umlando wokuziphendulela ngombono wombukeli. Kezemali iranda liqinile nalenganiswa nezinye imali ezinkulu.
Kezemidlalo mina imidlalo ye DStv Premiership ebusuku namhlanje. Kanti ngaphambi kokuthi sikhambe asihlole abazumi kuGwekwezi FM. Sibu nizume njani namhlanje? Siyathokoza Cedric silotshisa umbukeli okhona usekhaya. Hlangana nendaba esiziphethe thina la ehlelweni sibuya nabazumi. Yilezi eziceda ukungena njenganje ezithi uSpeaker weParliament umma uNosidliwe Mapisa Nqakula uthokoze umsebenzi ukuba nguSpeaker weParliament onjalo nokuba lilunga lapha eParliament. Amapholisa esifundeni saKwaZulu Natal ekuseni namhlanje kubikwa ukuthi batsho adumuze abulala abantu abalithoba endaweni yalapha eMarian Hill. Abantu ababatsho bekade bathorisa umphakathi. Kancane ke liyachidela ilanga lamakhetho eqheni yeSouth Africa. Ikomishana ezijameleko yamakhetho iIEC sejimeni lokuhamba ifundisa isitshaba lokho abangakulindela emakhethweni wanonyaka. Yizo-ke indaba esiziphetheko namhlanje sithokoza kakhulu kwamambala. Sithokoze Sibu. Akwande busayi? Akwande Cedric. Ujame kuhle nokujama bezulu? Kwamambala. Sizabucala ke ngobuzele ukuthi kubunjani sibonile ukuthi izulu sele lithomile ukuna kezinye indawo. Siloshisele khangele lesithathu endambama napya ubujamo bezulu lizulu ke selithomile ukuna kezinye indawo siyalibona ukuthi litholakala nge60% maphakathi nenaga kuthindeke khulu nanza indawo zange Freystata kuthindeke kodwa lesifunda sangaleke ngeNorthwest kusasa thuba wezulu we60% anyukela nalapha enzasi ePumalanga Kapa ke lokhu zinkombaze kungu eksena abantu bayelele khulu nabachayela konangaleke ngejingalanga yenaga sizokusuduka ukwazi ukuthi ubone bona bunjani ke ubujamo bezulu khulukhulu lapha amazinga wokuchisa namhlanje sike kuyabonakala ukuthi kupholile njengoba navele izulu liyana nje sibona lapha ePitori nge16 eJohannesburg nge15 nakezinye indawo nasithi siyokucalela ukuthi kusasa kubanjani ngemva kwamadina siyabona lapha ukuthi indawo eziningi zifuthumele bese ke kuya ngokuchisa iPhalaburu ayichisa nge31 Mahikeng ifuthumele nge25 kuthi lapha eBloemfontein kupholile nge22 siyabona ke ukuthi indawo eziningi eSouth Africa emfundeni eziningi kuchise lapho kunyeke kupholile asibonane kodwa ngesikhathi esilandelako Dido